салому алейкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳодатон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. дастгирии соҳибкории занон ба касбомӯзӣ ҷалб намудан ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ онҳо аз масъалаҳое мебошанд ки ҳукумати кишвар ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. мақсади ин дастгириҳо пеш аз ҳама барои беҳбуди шароити кору зиндагии занон аст. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Ҷаҳонгир Сафарализода. аз соли 2025 то соли 2030 ҳар сол ба андозаи 15 миллион сомонӣ барои ташкили 200 гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон равона мегардад ҷудо карда мешавад. дар қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2025-2030 гуфта шудааст ки ҳангоми ҷудо намудани лоиҳаҳои грантӣ ба табақаҳои осебпазири аҳолӣ, занони дорои имконияти маҳдуд ё барои таъмини шуғулнокии чунин занон равона шудааст, занони дорои кӯдаки маъёб, инчунин лоиҳаҳои инноватсионӣ ва рушди соҳаи касбу ҳунарҳои миллӣ афзалият дода мешавад. грантҳои президентӣ барои дастрасӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2025-2030 таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мегардад. мақсад аз амалисозии ҳадафи мазкур фароҳам овардани шароит барои амалӣ намудани ҳуқуқ, имконияти иқтисодии занон, таъмини иштироки баробарии онҳо дар ҳаёти ҷомеа, баландбардоштани қобилияти рақобатпазирии занон дар бозори меҳнат, рушди ҳунарҳои мардумӣ, ба шуғл ва касбомӯзӣ фаро гирифтани занону духтарон, ташкили ҷойи нави корӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон мебошад. дар заминаи қабули қарори мазкур ва ҷудо гардидани грантҳо, яъне зиёд гардидани грантҳои президентӣ, инчунин таъсиси ҷойҳои корӣ низ зиёд гардид, ташкили курсҳои омӯзишӣ бароҳ монда шуд ва занону бонувоне ки хонанишин буданд ва беҷои кор буданд, онҳо ба ҷои кор таъмин гардиданд. дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз занону бонувон баҳрабардорандаи ана ҳамин грантҳои мазкур ба ҳисоб мераванд. маҳз тавассути чунин иқдомҳои судманди роҳбарияти давлат сатҳи зиндагии мардум рӯ ба беҳбудӣ оварда, занон бо фаъолияти густурда дар иқтисоди миллии кишвар саҳми назаррас мегузоранд. ҳамин аст ки ҳамасола барои занони ҳунарманд, соҳибкор ва пеш аз ҳама ниёзманд грантҳои президентӣ ҷудо карда мешавад. ин тадбир имкон фароҳам меорад ки занони тоҷик дар самти эҳёи ҳунарҳои миллӣ, таъсиси коргоҳҳои хурд, ҳунарҳои дастии қолинбофӣ, парвариши чорво, парранда, моҳӣ, коркарди меваҳои хушк ва рушди соҳаи кишоварзӣ тиҷорати худро пеш мебаранд. бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақому манзалати зан модар дар ҷомеа баланд бардошта шуда, имрӯз занону духтарон дар ҳама самтҳо фаъолияти назаррас доранд. имрӯз занону бонувони мо на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он низ фаъолияти худро пеш бурда истодаанд ва инчунин он ҳунарҳои миллӣ, он ҳунарҳои мардумие ки аз аҷдоди ниёгони мо ба мо мерос мондааст, имрӯз дар арсаи байналмилал муаррифӣ гардидаанд. ин ҳама дастгириҳои пайдарпай ва ғамхориҳои роҳбари кишварамон мо занону бонувонро водор месозад ки идомадиҳандаи сиёсати пешгирифтаи роҳбари кишвар бошем ва инчунин боз ҳам фаъолияти хешро дар самти рушди ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии он ба ҷаҳониён ва инчунин саҳми худро дар таълиму тарбияи дурусти фарзандони худ гузорем барои бунёди ҷомеаи солим, барои бунёди як фазои орому осоиштаи кишвар кӯшишҳои зиёд ба харҷ диҳем. дар замони соҳибистиқлолӣ ба рушди ҳунарҳои мардумӣ ва соҳибкории хурду миёна таваҷҷӯҳи хоса равона гардида, занони эҷодкор ва ташаббускору созанда пайваста дастгирӣ меёбанд. ҳиссаи занону духтарони соҳибкор дар бунёд ва фаъол намудани марказҳои хизматрасонию тиҷоратӣ, иншооти истеҳсолию иҷтимоӣ ва дар ин замина таъсис додани ҷойи нави корӣ то рафт назаррас мегардад. дар доираи тадбирҳои созандагӣ ҷиҳати мутобиқ намудани роҳҳои маҳаллӣ ба стандартҳои муосир дар ноҳияи Ванҷ корҳои назаррас амалӣ мегарданд. бо супориши бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз моҳи августи соли 2025 корҳои бунёдӣ дар роҳи маҳаллии ҷамоати деҳоти Язгулом оғоз ёфта то имрӯз қитъаи роҳ аз деҳаи Дашт то деҳаи Вишхарф пурра мунфарж гардидааст. ҳоло корҳои тахту ҳамворкунии роҳ то деҳаи дурдасти Зайч ки дар маҷмӯъ 35 километрро ташкил медиҳад бо маром идома дорад. ҳамкорони мо
гузориш медиҳанд. با اقدام دولت و حکومت مملکت و در زمینه سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای آخر در همه گوشه و کنار کشور کارهای عظیم آبادانی و سازندگی عملی گردیده ایستادند. در محور این سیاست سازنده پیش از همه بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم، تامین شرایط مساعد اجتماعی و اقتصادی و فراهمسازی امکانیت‌های نو برای رشد منطقه‌های دوردست قرار دارد. از جمله در ناحیه ونج با دستور و هدایت‌های خردمندانه پیشوای ملت تدبیرهای مهم بنیادی روی دست گرفته شدند. یکی از این اقدام‌های مهم ساختمان و منفرش‌کنی راه از درآمدگاه دهات یزگولم تا دهه دوردست زایچ جماعت دهات یزگولم میباشد. عین حال کارهای ساختمانی در این مسیر راه با سطح و صفت بلند و سرعت نظررس ادامه داشته از قسمت دهه دشت تا دهات ویشخرف که 18 کیلومتر را در بر میگیرد به حالت امروزه منفرش‌کنی راه با سطح و صفت بلند به انجام رسانیده شده است که بر رفت آمد بی ممانعت واسطه‌های نقلیات و حرکت آنها در این مسیر مساعدت خواهد کرد. ساختمان راه در دهات جماعت دهات یزگولم تنها یک لایحه مقرری انفراساختاری نیست، بلکه آن اهمیت حیاتاً مهم اجتماعی و اقتصادی داشته برای بهتر گردیدن راهها، پل‌های ماشینگذار و رفت آمد بین جماعت و مرکز ناحیه را آسان نموده امکانیت زودتر رساندن کمک طبی را فراهم می‌آورد و به این وسیله دسترسی اهالی را به مؤسسه‌های معارف و فرهنگ بهتر و رشد سودای داخلی و همکاری‌های اقتصادی را تامین می‌کند. غمخوری‌های پیشوای ملت در سمت راهسازی نه تنها به بهبودی زندگی مردم روانه شده است، بلکه یک قسم مهم استراتژی رشد منتظم تمام مناطق جمهوری به شمار می رود. زیرا راههای با صفت عامل اساسی پیوند استواری منطقه‌های دوردست با مرکز ولایت و کشور محبوبمان تاجیکستان می باشد که این توجه و غمخوری‌های بی‌نظیر سرور دولت را ساکنان جماعت دهات یزگولم خوش استقبال می نمایند. عین حال ساختمان مذکور در دهه زایچ جماعت دهات یزگولم ادامه دارد. باید قید کرد که 14 کیلومتر منفرش کرده شده به حالت امروزه و باقی مانده راه با سطح بلند ادامه دارد. ساختمانچیان عین زمان در هر مسیری راه به بنیاد و تخت و هموارکنی راه مشغول بوده. این اقدام را از سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت بهبودی روزگار مردم ارزیابی می‌نمایند. باید گفت که در زمینه دستگیری‌های روزافزون حکومت جمهوری تاجیکستان در مجموع 35 کیلومتر راه از درآمدگاه جماعت دهات یزگولم تا دهه دوردست زایش منفرش کرده می‌شود که از این میان الکی 18 کیلومتر پورا به طلبات امروزه راهسازی جوابگو می باشد. بنیاد راههای با صفت، ساختمانی پل‌های نوی معاصر و دیگر انشاءات انفراساختاری در جماعت دهات یزگولم برنامه بزرگ دولتی بوده در تمام گوشه و کنار تاجیکستان با پیگیری عملی می شود. باعث قید است که ساختمان و منفرش‌کنی راه جماعت دهات یزگولم و از نفسازی کوپروک پیاده‌گرد دهه زایچ یک اقدام موثر در راه تطبیق سیاست بنیادکارانه دولت بوده. اهمیت آن تنها در حل مسئله نقلیات محدود نمی شود، بلکه به توسعه امکانیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاحی تمام ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان مساعدت خواهد کرد. ساکنان ناحیه قبودیان با اشتراک فعالانه سهم خودرا در آباد و زیبا گردانیدن شهرک و محله می‌گذارند. در ناحیه به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی به رشد دهات و بهسازی انفراساختاری ساحه افضلیت بیشتر داده می‌شود. وابسته به رشد محل همکاران ما گزارش می‌دهند. در ناحیه قبادیان کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد. این تدبیرهای مهم و فراگیر با هدف بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی ساکنان راه اندازی شده تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق را فرا می‌گیرند. در دایره آمادگی ها به این جشن تعمیر و از نوسازی ده ها انشاءات گوناگون تعینات عملی گردیده ایستادند. این اقدام ها پیش از همه به جوابگو نمودن مؤسسه های اجتماعی به طلبات زمان، فراهم آوردن شرایط مساعد تحصیل و فعالیت، بهتر نمودن روزگار، همچنین تامین امکانیت های استراحت و فراغت ساکنان روانه شدند. طبق اطلاع اکثر کارهای سازندگی با اشتراک فعال و هوسمندی بلند ساکنان و صاحبکاران محلی انجام یافتند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه 171 عدد انشاءات جشن بنفشه گرفته شده است. تا این دم 162 عدد اینان را با استفاده دادیم که 88% نقشه را تشکیل می‌دهد.
بنیاد و تجدید بنا و انشاءات اساساً در ساحه‌های معارف و تندرستی، صنعت، سودا و خدمترسانی و ورزش به راه مانده شده. همزمان به تعمیر و از نوسازی راه‌های ماشینگرد توجه خاص ظاهر گردیده است. سهم و حصه‌گذاری اهل جامعه و صاحبکاران در آبادانی راه‌ها و انفراستراکچور محلی عامل مهم پیشرفت و رشد و سیمای نوی ناحیه محسوب می‌یابد. در بنیاد انشاءات جشنی هدف‌های سازنده حکومت کشور بخصوص در سمت بنیاد مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی جهت فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات بروقتی، بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی با مقصد صنعت کنونی با سرعت کشور، تعمیر و از نوسازی راه‌های ماشینگرد در زمینه برآوردن کشور از بنبست کمیونیکاسیونی، کشانیدن خط آب نوشاکی در دهه‌های نوبنیاد و دوردست، در زمینه عملیگردی 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028، بنیاد مؤسسه‌های ساحه تندرستی در دهه‌های دوردست جهت دسترسی دائمی داشتن ساکنان به خدمترسانی تندرستی و دیگر انشاءات تامین کننده رشد محل و شرایط ارزنده روزگار ساکنان به اینابت گرفته شده است. با همین گونه روحیه سازنده و احساس بلند مسئولیت، اهل جامعه ناحیه قبادیان نزد خود مقصد گذاشتند که با فعالیت پرثمر و مهنت صادقانه جشنی برای هر یک ساکن کشور مقدس و افتخار آفرین 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای نظررس مهنتی و استحصالی استقبال و تجلیل نمایند. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ناحیه قبادیان، اخبار. در تاجیکستان نیروگاه‌های بادی و آفتابی فعال می‌گردند با مقصد رسیدن به هدف‌های استراتژیای رشد اقتصادی سبز جهت بنیاد نیروگاه‌های برقی از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی و تا سال 2030 به حجم نه کم از 1000 مگاوات رسانیدن اقتدارهای آلترناتیوی استحصال انرژی سبز، یعنی با استفاده ذخیره‌های آفتابی و بادی تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شوند. در این زمینه امکانات موجود بوده اقتدارهای تولیدی نیروی برق از آفتاب راه اندازی می‌گردند. گزارشی فخرالدین محمد یوسف. консепсияи самаранок. طبق ارزیابی کارشناسان در آینده نزدیک تاجیکستان میتواند با استفاده از اقتدارهای تولید نیروی برق از سرچشمه‌های برقرار شونده در جهان موقع نمایان را اشغال نماید و به صادرات کننده عظیم قوای برق در منطقه تبدیل یابد. یکی از استراتژی مهمی که برای رسیدن به اقتصاد سبز پورا و کشور سبز تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. این استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2027 به حساب می‌رود. یکی از نشان دهنده‌های کلیدی استراتژی رشد اقتصادی سبز این پورا برای ماندن نیروی ازیت اکولوژی تازه یعنی انرژی سبز میباشد. همکنون در اساس نقشه‌های فعالیت کارخانه و مجموعه‌های خدمترسانی طرح‌های مکمل ترتیب داده با دستاوردها نویل میشوند. طراحی نقشه‌ها در اساس دورنما اینک با در نظر داشت تطبیق هدف‌های رشد استوار و عملی نمودن نقشه‌ها در اساس استراتژی و برنامه‌های دولتی برای استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی، لایحه‌های تکنیکی اقتصادی تحریزی و عملی می‌گردند. طبق نقشه عملی استراتژی برای سال‌های 2023-2027 برای رشد ساحه انرژتیک یک قطار هدف‌های گذاشته شده از جمله با 23.9 میلیارد کیلووات ساعت رسانیدن استحصال انرژی برق و با 15% رسانیدن تلفات نیروی برق و بیش از 3.7 میلیارد رسانیدن صادرات نیروی برق. این چنین طبق نقشه عمل استحصال نیروی برق از دیگر منبع‌ها در سال 2025 با 1.4 میلیون کیلووات ساعت مقرر شده بود که در سال 2025 1.9 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق از حساب دیگر منبع‌ها استحصال گردید. در زمینه هدایت‌ها برای جاری نمودن استفاده تکنولوژی تولید برق از حساب نورهای آفتاب امروز از جانب اکثر کارگاه و شرکت‌ها لایحه‌ها آماده شده در زمینه یک بازه مکمل خدمترسانی تطبیق می‌گردند. واسه نمودن مقیاس نصب پنل‌های آفتابی در انشاءات تعینات اجتماعی و اقتصادی بخصوص در دهات و راه‌اندازی تکنولوژی‌های آفتابی در شبکه‌های گرم‌دهی امروز در مد نظر است. در تاجیکستان در یک سال تقریباً 2800 تا 3000 ساعت نوردهی آفتاب وجود دارد و این معنی آن را دارد که روزهای آفتابی در کشور قریب 300 روز را در بر میگیرد. به حساب میانه هر روز تقریباً 7-8 ساعت نورهای آفتاب جلوه میکند. پنل‌های آفتابی تکنولوژی معاصر و هدف مهم برای رسیدن به انرژی از جهت اکولوژی تازه و اقتصادیات ثمرناک عصر 21 دانسته می‌شود.
моҳипарварӣ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ буда истифодаи имкониятҳои табиӣ барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти парҳезӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намудааст. Дар шароити шаҳри Турсунзода дарёҳо барои ташаккули моҳипарварӣ ва ҷалби ҷаҳонгардону рушди сайёҳӣ истифода карда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. ташкил намудани хоҷагиҳои муосири моҳипарварӣ на танҳо ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунад, балки барои ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ низ заминаи мусоид фароҳам меорад. хоҷагии моҳипарварии Аҳмад Гулмоҳии шаҳри Турсунзода бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ соли 2018 таъсис ёфтааст. сол то сол бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат ҳаҷми истеҳсоли гулмоҳӣ дар хоҷагии мазкур зиёд гардида. хоҷагидорон имрӯзҳо содироти гулмоҳиро ба шаҳру ноҳияҳои кишвар ба роҳ монданд. дар ин баробар масъулин аз ҳисоби даромадҳои хоҷагии худ барои сокинони деҳаи дурдасти лабиҷӯи ҷамоати деҳоти Қаратоғ як муассисаи таълимӣ сохта ба истифода доданд. ҳоло бошад дар ин мавзеъ сохтмони 2 меҳмонхона барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ идома дошта то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешавад. ба гуфтаи мутахассисон, рушди моҳипарварӣ ба таъсиси ҷойҳои навикорӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва ғанӣ гардонидани инфрасохтори сайёҳӣ мусоидат мекунад. бояд гуфт ки таваҷҷӯҳи сайёҳон ба маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза рӯз ба рӯз меафзояд. аз ин лиҳоз масъулин оянда низ самти фаъолияти худро васеъ намуда барои рушди соҳаи моҳипарварӣ шароиту имкониятҳои аз ин ҳам беҳтару хубтарро муҳайё месозанд. дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 18 муассисаи кӯмаки аввалияи тиббӣ ба истифода дода шуд. бо анҷоми корҳои сохтмонӣ ҳамаи биноҳо бо таҷҳизоти тиббӣ таъмин гардидааст ки то сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт баробари дигар соҳаҳо ба пешрафти соҳаи тандурустӣ ва таъмини солимии ҷомеа заминаи воқеӣ гузошт. аз ҷумла давоми 5 соли охир аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ қариб 18 иншооти хуштарҳу замонавӣ сатҳи кӯмаки аввалияи тиббӣ ба маблағи беш аз 114 миллион сомонӣ бунёду ба истифода дода шудааст. дар раванди корҳои ободонӣ бо дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин давра боз як қатор барномаҳои соҳавӣ амалӣ шуданд ки ҳамаи ин ғамхориҳо ба хотири беҳтар намудани шароити ташхису табобат ва ҳифзи сиҳатии аҳолии ноҳияҳои Кӯҳистон равона шудааст. аз ҷумла дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар доираи ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар деҳаи нимичи ҷамоати деҳоти Ҷафар ва шаҳраки Навобод биноҳои дуошонаи маркази саломатӣ ба истифода дода шудааст. дар ин маркази саломатӣ деҳаи нимич айни замон 12 нафар табибони соҳибкасб аз шароитҳои мавҷуда истифода бурда ба аҳолии деҳа хизмати тиббӣ мерасонанд. беморхонаи минтақавии деҳаи нимич ба 8977 нафар хизмати тиббӣ расонда истодааст. беморхонаи мазкур дорои 10 кати бистарӣ буда дар он беморон бистарӣ ва табобат карда мешаванд ки нисбат ба солҳои пешина мушкилоти мардум хела бартараф шудааст. давоми 5 соли охир бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ ба маблағи 10 миллион сомонӣ дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ, доруворӣ, нақлиёт ва дигар воситаҳои зарурӣ ба муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии ноҳияи Рашт кӯмак расониданд то беморон дар маҳалли зисташон ба ташхису табобат фаро гирифта шаванд. дар ноҳияи Рашт 78 муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ фаъолият дошта 62 нафар табибони соҳибкасб ва 251 нафар кормандони миёнаи тиббӣ ба 145 000 нафар аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. ба истиқболи ҷашни 35-солагӣ дар як қатор деҳоти дурдасти ноҳияи Рашт
бунёди бунгоҳҳои тиббӣ ба нақша гирифта шудааст ки то дар оянда ташхису табобати беморон дар маҳалли зисташон анҷом дода шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. бар асари офати табиӣ дар Италия 3000 нафар ба ҷои амн кӯчонида шуд. Дар Португалия давоми чанд рӯзи охир обхезӣ ва тӯфони пайдарпай идома дорад. шаҳри ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар Испания тӯфони Леонардо ба амал омад. зарари ҷиддии тӯфон дар Андалусия бисёртар ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷа роҳҳо баста шуда, хонаҳои истиқомати зери об монданд. тақрибан 3000 нафарро ба ҷои амн кӯчониданд. ҳаракати қатораҳо то муддате қатъ гардид. дар баъзе минтақаҳо мактабҳо ва дигар корхонаҳо баста шуданд. дар бисёре аз минтақаҳо оби дарёҳо боло рафта, эҳтимол аст ки обхезӣ ба амал ояд. дар бораи осебдидагон маълумот вуҷуд надорад, аммо мақомот ба сокинон ҳушдор медиҳад ки дар чунин вазъиятҳо эҳтиёткор бошанд. боришоти аз ҳад зиёди борон боиси қатъ гардидани барқ ва харобшавии инфраструктурҳо дар Португалия гардид. аз сабаби баланд шудани оби дарёи Тежу мақомоти маҳаллӣ роҳҳои соҳилӣ ва роҳҳои пиёдагардро дар Португалия то муддате бастанд. ёдовар мешавем ки дар ҳафтаҳои охир пас аз зарари тӯфони Кристин зиёда аз 115 000 нафар бебарқ монданд. дар Австралия нархи қаҳва қимат боқӣ мемонад. дар аксари қаҳвахонаҳо ва тарабхонаҳо нархи қаҳва нисбат ба соли гузашта қиматтар шуд. дар солҳои охир нархи миёнаи шоколади сафед 30% боло рафт. дар шаҳрҳои Австралия харидорон барои харидани қаҳва тақрибан $650 пардохт мекунанд. онҳо дар як сол барои қаҳва тақрибан $8 миллиард сарф мекунанд. Бразилия ва Ветнам, ки дар маҷмӯъ беш аз нисфи қаҳваро дар ҷаҳон истеҳсол мекунанд, дар солҳои охир бо мушкилоти назараси иқлим рӯбарӯ шуданд. тағйирёбии иқлим ба ҳосилнокӣ таъсир мерасонад. сабаби баланд гардидани нархҳоро дар номусоид омадани иқлим низ рабт медиҳанд. сафари НАСА ба моҳ ба таъхир гузошта шуд. сабаби ба таъхир афтодани ин сафар гум шудани гидрогени моеъ ҳангоми парвоз аст. тибқи иттилои манбаъ, дар моҳи март тибқи нақша 4 кайҳонавард ба сафари 10-рӯза ба моҳ мераванд. ин марҳилаи дуюми барномаи моҳтобӣ пас аз парвози бесарнишини соли 2022 аст. ин аввалин парвоз ба дуртарин нуқтаи кайҳонӣ хоҳад буд. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сарбаланду хонобод бимонед.